Governor mar County ma Busia Apollo Tuoma notelo ne MCAs kod jotend migepe tend county mareno elimo skunde ji giwegi ma Ebenezer Academy mar ywago jopuonjre 8 manowito ngimagi e masira mar apaya. Masira no manotimore e alwora ma Kaburengo e apaya maduong' mawuok Eldoret kochomo Webuye e thuolo machuok mokalo nonego jopuonjre 8 kendo weyo jowadgi mamoko kod hinyruok. E ote mare Gavana Tuoma wacho ni en buok tok ne yudo ote kendo timo mos ne jonyuol kod skunde Ebenezer kuom lalo jopuonjre 8 go. Tuoma beno singo mar konyo jonyuol e chenro mar iko mar jopuonjre go. Jadolo mar kanisa mar Anglican Bade ma Busia Stephen Manya notelo ne alama machuok ma ne ringre go ka spika mar odura mar county ma Busia Frederick Odilo mano chopo ote mag kuyo mag jood bura. Familia watumishi wako Borongo mbele ya uso wako, ukawafariji na faraja zitokazo juu mbinguni. Malaika wa Mungu wakawazingire, Roho wa Mungu anene nao. Wainue ee Bwana kutoka katika utukufu mmoja hadi mwingine. Uwape amani tokayo juu mbinguni. Waongezee nguvu maradufu wakapitiwe uwezo. Hii imefanyika ni pigo kubwa sana kupoteza mtoto mdogo. Kwa hivyo kwa niaba yangu, kwa niaba ya Assembly, Borongo and School Pelele, kutoa rambirambi zetu za dhati kwa msiba ambao umetukumba. Tulipata maneno haya wakati tulikuwa nje ya county katika shughuli za kiserikali, na tukaweza kujaribu kuongea na timu yetu ya county ambayo inaitwa disaster team, ambayo inahusisha serikali kuu kupitia kwa ofisi ya county commissioner, county government na Red Cross, wafariji, watia moyo, ili tuweze kukumbatiana na ile janga ambalo lilikuwa limetupata. So kwa sasa hii tu mimi nitasema poleni sana, na wahusika wote tena pia asanteni sana kwa njia yote ambao mmeweza kusaidiana